محمد شیخ صالح کمترین چکسازی دمجمێری دەستانە لە باژاری قامشلۆیە. بتەمەنی 67 ساڵان هینچاویوی هەرگولیên مەکینە سەعەتان دبینە و دەستی وی ئامورên چەکسازیە یên herî biçûk jî baş digire. Ev 46 salin سەعەتان çaksaz dike. Me li Mehemedê Şêx Salih di sala 1933 de li gundê Qehfikê yê girêdayê Amûdê dayîk bûye û malbata wî gelek caran hatiye barkirin û li çend bajaran li Bakurê Sûriyê geriyaye. Herî dawî li bajarê Qamişlo bicih bûye, got ev zêdeyî 40 salî lê dijî û kar dike. الحرنجي بوم خركي ولا ساعات متقول ساعات زانم مليد نريم بذكر متقرتن والويدري هم وقتين مالا خلور باركر وزهاتن بلد والبلد مدس ساعات اكر كيا ساعتها جب متذكر ومتشيدكر. Li bajarê Kûbaniyê 12 salan karê saetan dike. Paşî koçî navçeya Amûdê dibe û li wê derê 12 salan jî dimîne. Beriya goberê xwe bide Qamişloyê û li kêleka karê çeksaziya saetan dikaneke zêr vedike. Salên heştiyê de li herêma Cezîrê piraniya sinetkaran ji pêkhateyên ermen bûn. Apê Mihemed behsa bûyera xwe û çeksazeke ermen dike, got bû sedema sereke got ew jî bibe sinetkarê saetan. او ارمني او يا ليش العمود يبو ولو ساعات كم بدس مكتن بيجي برنجم وش عمري بو بازا صار زيادة شيء بو دري زيادة بازا صار شيء بو مبرنجم مقول ساعات يجمع شيء بكو جو هنا كابون جو هذا شيء بكو هنا كاجي جو شيء ناكم جو جم تنن يعني قطيوة مرابو راهش بيزلكاي أب بيزلكايا مراهش تيم جو زيتة خم شعبي خا بيكاشلو دكه براهش تقول أنا هو شعبي تكوير بكي هم برابو جزلكاوي داني وازعاج بو وما جمهور بو يعني وك مداكي قحر يعني مرابو دس ساعتها كل وجاز علي من ساعتها جا هذا جم فيدري بري شحب صار هذا فيدري مكو كاما مكو تاقو ساعتها تكوير بكي واجو شغل تحتنا ساعة شعبي مدي شما كوير لكري والله نزان المقولات نزان تخص نعلم من ساعتها. Tevî got karê çeksaziya saetan pir kêm bûye ji ber pêşketina teknîka dijîtal her wisa bê qîmetbûna pereyên Sûrî lê ji dev sinetê xwe neqeriyaye û wek 40 sal berê rojane her sibeh deriyê dikana xwe vedike. فلو شغي قيمتهم ورقاك ما شيء بكرايا قيمته ورقي هبو ورقي وقت بده هزارين وهذا ده هجابو. Pêşketina cîhanê ya teknolojî dibe sedema bêkariya Mehemedê Şêx Salih. Lê tevî vê yekê hemû zarokên wî fêrî çeksaziya saetan kirine. Lê niha ew bi tena xwe ye û piraniya zarokên wî koçberî Ewropayê bûne. Bihêviya got piştî koca wî ya da wî, zarokek wî vegere welat û navê wî li ser arma dikana wî bimîne. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.